Thank you indeed. Please be seated. Na o lātou whasifo, mato ele I lo maoi. O na ngā fua leo lo malamalama. Le tafa manino na suati le pōtu tu uloloa. Whasua ia le sua. Ma le sau na whao. I le tō ainga o le whao tu ngā tangi o Samoa. A o whea le pupona o le tai. Na tu tau le vasa. Sei molia I tu mua le tala. A uangonga. Uangase. A o le wholaunga na foi atu na mulau o le laulai. Le lepa I le foi. Ai nu mia I le whali alia. Le awa toa I manu. Le aso na angiangi ai. Le taafi sina. Ai tu taula le savali o le file mo. Yo vai. O mātou tofo, o mātou lilo, o mātou lanu, o mātou mano. Lou le lei. Ua le mawhaitau lia I a Samoa. Ua li ligo le seti o li seu. Ai pauti ala longo. Matua vao mata whanua. Ma mata maunga o Samoa. Ai sea. Ua o leo no fo Yesua maulolo. Ua maruta we mauta mutupua. Le aso ua ula. Ua matata mali ua ua litia. Ua mapue aitia faunei. O le malaya o le whautu ngā tangi e Samoa. Ua e mapapa au. Le paia maulunga o le atunu. Mai ona pona o se ia paia o na fatu tu loto. Paia o le tātou malo. Paia o le kalisia. Paia o le atunu. E le popo I sa mātou whamtala. O steimi, o na tuu le I le vasa, o le vatele. Ua le malelenga. Ala na fionga I le au malu o le malo. E anga tonua I le whamoe moe o le atunu. E whailu mātou leo. Masui o le fionga I le teitai whono. O le komite o tāpenanga o le tūto tas. Le fionga I le tamaitai pālamia. Mātou te whātalo whantu. E le neita e au fau. Talo wha. Malo le soifua ma le langi e mama. Ia hawhi mai mutala mai au. Sumai. E le sauni ngā lo ia wha le malo le nei. Mo le sisi nā e o le tanga vai. O le malo tūto o tasi o Samoa. Warm greetings and good morning to all of you. Special welcome to our esteemed guests joining us for the celebration of our nation's 62nd independence anniversary this morning. We welcome you, those who are here on these grounds, and those joining us from the villages and districts around the country and afar.
Talo Falava. Welcome to the official ceremony for the commemoration of Samoa's 62nd independence anniversary. It is my esteemed duty to announce the proclamation for the celebration of 62 years of Samoa's independence from the heritage state. Fionga tu maleli whano, vale toa suala vile lua. I shall read in Samoan and in English. Pasiri silanga alo ia fala witele, mai lana fionga I leo mo malu ale malo. Ele swafu pa iyo Yesu Keriso, le ona ale malo si malava, le alofa e whaavavau. Ona ole pule au I le lalolangi, wa iai lea I le tua na o ia. E a fio I mea umalava, ma ole pule ngai whaanga ina e tangata o Samoa, e to tonu o na tua oi whasinomia, mai ana tu la fono, o lo tatu tofi e paia tu whasolo. Ona ua whaalia e taitai o Samoa, le te tau ona vea Samoa ma malotu to tasi, e whawaina I lunga o talitonunga ma waa whakerisiano, ma tu maanga nuu o Samoa, ma ua tā mau le whawai o le malotu to tasi o Samoa o le atunu kerisiano, e whawai le atu o le tamaa, le alo ma le ngangsa. Ona o le whawai, e avea masui o tangata o Samoa, tali e ina ma whamau ai le whawai o le malotu to tasi o Samoa, I le aso luas furuvalu o ki topa, a whe iwisala uono sifulu. Ona o le nei whawai, tali e ina e tangata anu uma o Samoa, e se fesili na whatuina ma whamau e le palota lau tele, sa whaia I le aso iwa o me a whe iwisala uono sifulutasi, e I lātou ua lua sifulutasi ma siri atu o lātou tausanga. Ona sa whamutaina, e le whono tele e malo o whatasi I le aso fitu I ulai, a whe iwisala uono sifulutasi, le whengainga o le tausia o Samoa, I lalo le vainga malo o whatasi, ma mata wham maluina le neitulanga, mai I le aso mua o Januari, a whe iwisala uono sifululua. Ona sa maali lie tangata nuu o Samoa, e whata waina whale tula fono, lo lātou whabae, I le aso mua o Januari, a whe iwisala uono sifulumarelua. O le melea, o au, tu mele li whano vale, tu asua lau vi le lua, a o le malo. E tu sai ma ia inga o le vaenga lua sifulutolu puiputasi, o le whavae, o le malo tu tasi o Samoa, wa o whasira sila lo ia tuai nei, ia whamana tuina, le ono sifululua tausanga, talu ana tu tasi le malo o Samoa, I le nei aso, aso ngafua, tolu o yuni, lua whe lua wha. Whai ei lalo le saininga ma le mau whailonga Samoa I nei aso. Sainia, tui maleli whano vale to asulau vi le lua. A le malo. Proclamation. In the holy name of God, the Almighty, the ever-loving, whereas sovereignty over the universe belongs to the omnipresent God alone, and the authority to be exercised by the people of Samoa within the limits prescribed by His commandments, is a sacred heritage. Whereas the leaders of Samoa have declared that Samoa should be an independent state based on Christian principles and Samoan customs and traditions. As it is now enshrined in the Constitution that Samoa is a Christian nation founded on God, the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Whereas the Constitutional Convention representing the people of Samoa on the 28th day of October 1960, adopted and enacted the Constitution of the independent state of Samoa. Whereas the Constitution was accepted by an overwhelming majority of the people of Samoa in a plebiscite based on universal suffrage on the 9th day of May, 1961. Whereas the General Assembly of the United Nations Organization unanimously terminated the trusteeship agreement on Samoa on the 7th day of July, 1961, the termination to be effective on the 1st of January, 1962. Whereas the people of Samoa have decided to bring into force
the Constitution of the independent state of Samoa on the 1st of January, 1962. And whereas it is fitting that this momentous event be duly commemorated. Now, therefore, I, Tuimalili Whanau Tuasula Lua, head of state, pursuant to Article 23 of the Constitution, proclaim that the 62nd anniversary of the independent state of Samoa be celebrated on Monday, 3rd June 2024. Given under his hand and the public seal of Samoa on this day, signed Tuimalili Whanau Tuasula Lua, head of state. O te tapa ma le whaalolo, lau whiong patele, mo le taitaia o le tātou sauninga i nei e te talo. Father, please them to lead us in prayer. Swapatama le alu manenganga pai. Le aso le nei o whaia e le ali. E tātou oli ma fia i ai. This is the day which the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Sometimes the Father looks at his servants, as we have seen this morning. Sometimes he looks to his servants in compassion. It is raining. It's early in the morning. And sometimes God says to his servants, be compassionate on my people. E te mi, if mai e le tua, i au auna, ka whai mea whapea. Pa whai fo i ni lotu, la patotonga te tele. Ti tilo, i lau whanau. I o ti munga whai nei tai au. Le tai au matango fie, a wā le alofa tu noa, tatua liis, CTS. Mai foi le tua, a whai tō ngā luenga, whai foi ma le alofa. Tātou, te talo, mo te whamungia, tātua tua, mei se foi le onus fulua tau sana, tanu wha mai, tātou tunu upele o Samoa, wā le alofa tu noa, tātou wali. Loving God, as we come together as your people this morning, to come together with humble hearts, to honor and worthily praise your holy and your mighty name. Lord, what we do for your glory. May it not be done for our own dying glory. May we seek to continue to seek your wisdom, to seek your knowledge, and to seek your forgiveness. Lord, when you speak, there is love. When you act, there is justice. You have made us one people. Make us of one blood. May all the nations of the world, the leaders that you have chosen, may serve with justice and peace. Bless this day. May we always honor and remember those who have died and those who have fought for the last 62 years to bring us to be a sovereign, to be independent state of Samoa. Whawhetai le tua,
Mo whamoniana uma nei o no sifulua tausa. E mato sa ili pea I lau whingangalo, I lau mana. E taita ia mātou nei atu nu pele I ate oe. E mātou sa ili e anganga pa ia. E taitai mātou. O a mātou whai unga e whai mālo, o whai ai kāle sia, o whai tangata. Sa ili pea lau silifanga. E tōna. La mātou te talo whātasi. Te talo sa ina mai a te mātou I lau walo o Yesu Kiriso. Tātou Samoa te talo whātasi. La mātou te mai. Ia pa ia lau sua. Ia Lau mai, lau malo. Whaia lau whirangalo, lau langa, whaia langa. For I mai a te mātou, nasne mātou mea ai taumalas. A māngalo ia te mātou, ia mātou. Mātou fōi o na mātou whamangalo nātu. E angaleanga mai a te mātou. Mātou, mātou whāsums. Mātou, Wai o mālo, mātou, malvi. Whaavaula. Amen. Amen. Soka te mā. Alo. Maleanganga pa ia. Amen. Paftai atu lau whionga pātele. Mo le taita ia o le nei sauninga. Ia i le upu mai le tua. Ia ma le whaamuneina. O le onas fullo te usanga o le tunu e le tatalo. Thank you, Father. E acha ule avatele mo le whaaloalo. O te tapai, lau whionga I le amo malu o le malo. Lau whionga, tui me le lifano, vale tu asua lau vile lua. Mo lau malelenga. It is my esteemed duty to invite the head of state for his address. Lau whionga I le amo malu. O te moai whātulou mu whātalo whātu I lau sunga I le taitahi o sauninga. Lau whionga whāta mo e sau Raymond Beethan. Pāpea lau whionga le sui o le whono a sui tofia. Lau whionga le tamaitai pāle mia ma le kāpeneta ma minista langolango. Lau whionga le whamisimsili ma le vasenga o le whamisinonga. Lau whionga le whonga whitalai ma sui mamalu o le pālemene. Lau whionga I le ulu o toke lau. Lau whionga I le loa I asili o Amerika Samoa. Members of the Diplomatic Corps. Paurulunga o matanga luenga. Mawhalapo tutonga le malo. Pisinisi ma le vaenga tuma oti. Le paia mawulunga lau whainga luenga tutofi o le atua. Ai tainane le paia o Samoa I tutonu o le tātou o tunuu. Mai o lo papa au I atunu I fafo. Mai lava I ona maunga mawulunga se paia o na fatu tūlotu. O le paia na valea wa ainga matama. O tama ma ainga tu mua mapule I tu au ma la taua. Ainga I le tai ma le maa o fonti. O te whātulo o te foi le paia o le whainga malo a tutuila ma manua. I le fio la ua fionga I le kovana ma le kāpeneta. A fio le perestene ma le maota o senate. A fio le fofonga fitalai ma le fono o whaitula fono. A fio le whamisinusili ma le vasenga o whamisinonga. O le paia na malea a wasua ma le waifanua. Fo mai tūlangi. Sa ole ma le lau niu sa e lua. A fio le la au na motasi a Samoa. A fio whaatui ma la la taito o to le whaleula. Ma upu I le manua tele. O se amanoa le au maua foile nei o te whātalo whātuai. I le mamalu le atunu au ai mai mo le savali whaaloalo le nei tai au. I sui o nuu ma fio anga, ma whaalapo putonga ese. O au whenga luenga foi o matanga luenga, ma whaalapo putonga le malo, whapea ma pisinisi. O e foi ua whaimalanga mai atunu I fafo, I le fia whaatasi mai le nei aso tā ua o le tātou atunu.
Ai le whaangaloina ai na ia onga ua whaamalolosi mai. Ua vea inisi o alo ma whanau, whai a onga ma mātua, e whai mo lātu sui, whaafitai le taupati mai, ma le loto nu. Ua o se whisanga tai wholau mauli o le fia le nei tae au fou, ona ua mawhai o na tātu toe a leanga pi ioa i tia whau nei, i le langi e mama, ma le toa lau le lei. O le tae au na atofa, ma le aso na tuulangi, lea ua tātu au ria ai ma le manuia, i le pule whaasoifua lo tātu matai silsili ese, whaamana tuina, o le ono sfuma le lua tausanga o le tātu mālo tūto o tasi. Ia tātu manatua, masulai whaatasi le whaamaoni o le atua le tamā, le alo ma le nganga pa ia, o lo whawa e ina ailo tātu mālo ma le atunu. Pei o na tātu mōli mawina pea i aso e taunga le muai, ma aso fo i so wa ai la tātu fo launga, e o ina tele pe senga, ai matua lava i leo, ai se a, o wao le atua pule a wao, na te le tu una, na te le tu la fo ina fo i lana whanau, o e whātua tua ma te li tonu i a te ia, ma le wha maoni. Whaftai tele le atua, a wao e ta uisa moa i o ao whaola ma lo alofa tu noa, a wao oe le li ie, o whai oe ma o mātou te li tā, o lo mātou ma malu foi, ma le wha e ina o mātou ulu. O lo lava poto, ma lo malosi, ma lo tamau a inga, na mawhai ai e nei o mātou tua a o tō whāmai tia sā. O na whausia mātia e lo mātou mālo le nei, o mātou maua sa o loto ma ai nei, whae nai o mātou ulu le Vasa Pasifika ma le Larolangi. O lawe inai sa moa mai vesia inga, ma taua lo mauma waiso i fua, ma abe se aile sa o tonga ma le saunga le mu, o isi o mātou uso a tangata, inisi o mālo mātunu. Ai mese foi o a fianga tu ngā o malafa al natura, ma suinga mātou ia o le tau, wa a fia ai le sio manga. Whaafitai, ua mātou malu, iau a ao anga le lei. Samo ai, o le file mu o le atua sili mea o malava, o le whaunga foi o lona taita inga mamana, tātou te taunapo ai pea i le nofo le lei, ma le whaalfaninga, e tusa malona finangalo pa ia, ma le tala le lei a Iesu Kirisu. Ua o le manuia, ma le file mu, moni o Samoa e mai le atua ia. O le ao whaani utu, ma le afi, whaani utu i le whainga malanga si o tātou tunu, ma le tātou mālo. Wa atala tātou ngafa, o Samoa lava o le ainga. A moni foi lo tātou whakerisi anoina, o tātou o le whanau o le atua, o le ainga lava i tātou uma. Tātou te ngā rulue whatasi ai o le au ainga o Samoa, o le au ainga fo i a Keriso, mo le manuia o le tātou mālo, ma o tātou tangata, nei mai e lua. Whenga i pēa i tātou ma le whātinonga o tātou whaiva ese, o le whātufunganga, o matua o whaiva o le poto ma le atamai, o tā leni, o le tātou wala auina i tō whinga au nanga. E tautu ai Samoa malona mālo, le atunu, le kālesia o nuu maainga. E leo au awa si le whanga le atua mea uma e whaia i le alofa ma le whamaoni. E le mauma wina ai lo tōu afu lilingi, lo tōu sao ma lau tōu taulanga osi lea, e le ngata mo i tātou nei, ai mo le lumanai, mau ngā tupulanga, o le a sofa wina le ngā luenga, mo le manuia o Samoa. E le mamae le loto whaafitai le uwhai ngā luenga pa ia le atua, o la au tōu osi ngā taulanga whaiwhai pēa. O lo au tōu tuliwai ai le no whaali o le pa ia e whaapapau mō Samoa. O le tātou malosi anga lea, o le tātou taula lea, o le tātou talipupuni lava lea i mai leia le fili, o lo le mapu e sa ili au ala tātou te awha aina ai.
Apo pea ia lo o tau whaiva. Mai e mumu pea ni la mepa o le whaalotanga ia Samoa malona malo tūto tas. O le tatalo, ia sanga whaatu muina la au tauto whaafa le anganga. A wale atua malana tala le lei. Lau o fionga ili tamai tai palemia, le kapeneta ma le whainga malo, whaaftaitele mo le foina o le saa o Samoa. E le whaingo fie le ngā luenga, a wae whai o le loto i whale, a o le mai whafo, i whaalanga mai a le Pasifika ma le lalulangi. O lo omoli mawina le tū maulunga peo si o tātua atunuu, i le momoliina o le mau o Samoa. Ai meise lo tātou ngā lulue ma walalata mo tātou uso i le Pasifika, mo le atina eina o le tamau ainga, le aputiputina o ala ngā oa, le puipuinga ma le saunga le mua tua oi o tātou whasinumanga i le Pasifika, whapea ma le tapu eina o le soifua ma loloina, ma tūlanga taua o onga. Ai tūpito i le sanga manimanina, ma le una ia o wala uma mo le whaititia o awhianga o le lorolangi. Ai me se lama o atumutu la iti a o fiai Samoa, mai suinga o ngonga o le tau o whaatupula ia. E mamoli atuai le whaafitai lo utou alo whaiva, ma le sailinga malo, ina ia manuia Samoa. O lea foi o whailo le ngafo mua i le tau awhianga le palemene, i le whaasoaina o le tamau ainga, ma me ave iai le wha mua le tātou malo, mo le isi tausanga wha le tupe o lumanai. Wha malo, wha fitai le wha soa, ia sanga wha olo ina pea e le atua lautou o tō wha, a wale wha tautuinga o le malo Samoa. Lau o fionga i le whongwhitalai, wha pea so i mamalu o le whono, a wao whaitula whono Samoa, wha fitai seu wha tamari. O le maunga ngana o le lanu lau ama, e whaasua matali uanga maunga, ai utu manu mawaitafe. E afu ai o na mawhalala au matua i au vai maunga. E tafe manino ai vai tafe, e so o ngafa malisami. E wha maunga ngana ai le mau, e afu mai maunga le manuia o nu. O tau lava o lupe na wha ia mai fui fui, a wase ai mo le tāpua inga le tunu. O manu nā o le ngā luenga, ia taitai ma wha mauina pēr, wha manuia pēr le atua ia au toua fionga. O walo au tou whianga iai, ma le lipo ina o whai o le tātou malo. E mori atfoi le wha malo i lau o fionga i le wha misinsili, le presidente o wha misinonga o whanua masuafa, ma li ima tamaitai o le wha misinonga. Ia malu pēr o tou whaiva i le tūla whono, ma ia tulu i atu i le atua le tō wha malona sosia i le atamai ma le poto, o wale puipuinga o le ami o tonu o le tūla whono. Le pa ia o Samoa le atu nupele, ma i ona lumafa tutoto se i o atu i ona si ufatu tu loto. I Samoa nei whapea mai o i atu nu e mamao. O te talitonu, po whea lama o awhifio ma papa a wai suli o le tatu atu nu, e su e lama le wha malama ma waawai mai. Whaaftai tele mo au tau talo ma le tapu a inga, lo uto lofa ma le anga lelei. Ia o tau tau tua vae, ma lo o tau tau tua ai tau malele, ina ia manuia whaiva o si o tātou malo, ia manuia fōi o tātou nuu, o tātou a inga, ma tātou e kālesia. Ia wha fōi atu i pēle vi inga, ma le wha manu i le atua, i lo o tau soifua sa ili malo. Wa avea nisi o tau ma ave fua, mo tātou a inga, o tātou nuu, o kālesia ma le atu nuu. I le ngata i Samoa nei e whapea ma malo i whafu. Wala ngona i le mita ma le whaanga e tia i loutou sao, i le whalanga maia. Loutou au sia o whailonga ma ulunga wha le malo, whapea ma o onga. Whaonga ina o au tauta leni ma mea alofa mai le atua. Le whausia ina o pisinisi i ma tina e te tele. Le wala uina i ngā luenga ma ulunga ma tūlanga atofi ma malu. Whaftai fōi il tau mau ia au tō tū mānganu. Ia tātou tū mānganu ma le tātou ngangana. Ai mese o le whasalaloina o le tala lelei, ma le atina eina o au lotu ma e kālesia i nuu,
Mātunu o tō wawhio ai. E whao ina ai le tāpua inga i le tātua tua, e pei on sāfo ina ai lo tō soifua tāpua ai i Samoa nei. Whapito fōis whaptai le pūlenga mamalu a li ima whaipule o whio anga ma la lawhanga, whapea fōi le langolonga sua o sa o ao ma tamai tai, whale tua ma tausi, whapea le malosi le nuu, ina ia malu ma saonga le mua o tātou a inga, ai meise na ialo ma whanau. Whapea fōi o tātou tofi ma mea sina, ma tātou tū maanga i whanua. E matua i fōi le whamaloi lo tōu sapasapaia, ma le una ia o fōfuanga, ma ngā luenga mo le ati nae o le nuu mai tū malo. Ma tau mo whainga lo tātou malo, o lo tōu ngā lue pātasi ai. Ia whamanuia le atua a tōu pūlenga, ai meise o tōu whaiva lo whilima. E le atu i tia fōi se whawhatai ma se whamalo, i le sao tāua o tātou pāanga mai atunu i whafu. Ai mese au aunanga whaiwhaipea, whaururunga ma tangata whainga luenga uma le malo, ma tanga luenga ma whalaptutonga, o whalaptutonga tu maoti, company ma pisinisi. Ma le au whai ati nae ese o le atunu. Iau tō maua le manuia, le poto ma le atamai mai le atua, awa le tau aveina o tau tiute ma le au aunanga o lo tau whatinoina. Samoae, whamana tuatu awala o tau whaafonga anga i le nei tai au. O tātou ilunga o le nganga, awala tātou talinga malo mo le fono tai o malo le tau pulenga, ia o ke topa o le tau sanga nei. O e masani lau tiu whaaloalo ma lau tali malo le lei, o e ni wali fo i le vasa Pasifika, i le whaafoefoeina o tau a whianga te tele whaapenei. Wa ave fo i tala o le mātango fie, ma le mama o tātou lau whanua, o tātou nuu ma ai, ma le tātou sio manga. O lo iau tau ao lava, ma o tātou lima, le whaatu mawina o le tau le leia o se o tātou atunu. Ma le malu pui o lea usu ngā whonu tele. O le tatalo ma le nganga whaaloalo, alo mai le pa ia o le atunu, tātou nuti mea whaatasi ma o olo pito waa. E langolango i le nganga lo tunu ma le alofa ia Samoa, ina ia sao mauli le nei wha moe tā ua alo tātou malo. O le uloa i taringa malo le nei Samoa ma le Pasifika, i te taua whianga tele whapenei, mai le se ngā luenga whaingo fie. E matuamana o miai lo tātou ngā lulua so tau au, ma tu atu lo tātou wha moe le atua, na te taitai folau, ia tātou tāpenanga uma. Le atunu oe, i awali tia pea, ele mana o le atua, silsili ese, lau folaunga. Ia apele ina pea, o tātou taitai, ma le tāwhatolu, whātau ngai, o le tātou malo, tūto tasi. I lona file mu, ma lona alofa. Ia lilingi ifo whaua na whamanuianga ia Samoa o ao, mai lama i se au pito matua e o lama i nai tupulanga talavou ma whana witi. O le numana i manuia lea o le tātou atunu. Ia manuia tele le whamana tuina o le ona sulua tausanga o le tātou malo tuto tasi. Soifua. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my pleasure to greet you all this morning on this auspicious occasion of the commemoration of the 62nd anniversary of our independent state of Samoa. Our gathering at Mulino today is our acknowledgement of our God's favor upon Samoa and our forefathers who championed our independence, thereby elevating our status in the Pacific region in becoming the first sovereign and independent nation in 1962. In that year, I was among the proud group of students from Ma'ana District School who marched with many other schools and organizations from Apia to Mulino.
to participate in the grand raising of Samoa's flag as a new sovereign state. That was some 60 years ago. At that time, I never dreamt that I would one day be standing before you to continue the role that our esteemed former heads of state carried so graciously. But I know that feeling of awe and sense of pride that overwhelmed our Samoan people and young students from the villages who were present at such a memorable celebration of our freedom and sovereignty as an independent state. I still treasure that memory. I thank you all for your presence today, because this occasion is not just a celebration of another anniversary of our sovereignty. For most, it is a day of thanksgiving to our God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, upon whom our independent state of Samoa is founded. He has been the shield and fortress of our people, and was the pillar of cloud and the pillar of fire that led and protected our forefathers in their quest for independence. We remember with love their toil and tears, and we thank our Almighty God for the blessings that their lives have brought upon us all. May their sacrifices plant seeds of loyalty and determination among us all to continue working in unity as a nation, stronger in resilience and unwavering in commitment to the pillars of underpinning our Constitution, which is based on Christian principles and Samoan customs and traditions. On this occasion of the 62nd anniversary of our independence, I would like to acknowledge and congratulate the Honourable Prime Minister and Cabinet, the Honourable Chief Justice and Justices of the Courts of Samoa, and the Honourable Speaker and members of the Legislative Assembly. I thank you all for your leadership and service to our people, which have been pivotal in steering our national developments, creating opportunities to advance the development of our communities, strengthening partnerships regionally and internationally, upholding the rule of law, and making invaluable contributions to the legislative process and the development of laws to maintain good governance, peace, and harmony in Samoa. I acknowledge with appreciation the special assistance of our development partners and their continued support and collaboration in many facets of our development. Together, we have achieved remarkable milestones that have enhanced the well-being of our people, and we are stronger to advance our efforts to safeguard our Blue Pacific, our borders, and make our region safe, peaceful, and prosperous for our people. I thank our villages and districts for their important role in maintaining peace and order in our communities, and support for all government initiatives and programs over these past 12 months. Our resilience, solidarity, and unity in what we do will produce greater accomplishments for our generation and create bigger opportunities for generations to come. I acknowledge our Samoan diaspora and thank you for your notable contributions in various fields, especially your continuous support and dedication to our families in Samoa. Congratulations are due to many of you who have excelled in various professions, especially at the world stage. You have done us proud as you represent not only your country of residence, but your Samoan heritage and connections. In the spiritual sector, it is uplifting that you settle abroad. You have spread your Christian faith, and many Samoan congregations and churches have been established. Thank you for your promotion of the good news of Christ. In looking towards the future, let us remain united in our commitment to addressing pressing challenges such as climate change, security, and health. Together, we are stronger in our collective response to these obstacles and build a brighter tomorrow for future generations.
As our government prepares to host the Commonwealth Heads of Governments meeting in Apia in October, it is essential that we come together in solidarity and cooperation to bring out the best of Samoa for this prestigious event. It is a unique opportunity for Samoa and the Pacific to showcase our culture, heritage, and warm hospitality on a global stage. I pray that we work hand in hand to ensure its success. I thank our clergy, our prayer warriors, and all brothers and sisters in Christ for your intercession for our nation, our leaders, and our people. We are blessed indeed by our Christian faith and encourage our families and children to seek God first. Don't leave him out till all fails. Our Lord has the answers, he has the solutions, and we are more than conquerors through Christ who strengthens us. May the grace of God bind us all as we chart our course to the future. Happy Independence Samoa, and may God bless you all. Soifua. Whaaftai atu I lau whionga I lea malu le malo, mō lau mo le lenga. O le sisi nae, o le tanga vai, o le malo tutu o tasi o Samoa. O te tāpai ma le whaaloalo, lau whionga I le sui o le whono sui tofia. Lau whionga le mamea ropati mo lia, mō le tui nae o le tanga vai, o le malo o Samoa. The hosting of our national flag will be performed by the member of the Council of Deputies, Honorable Mamea Ropati Molia. And can I caution our guests and everyone gathered here this morning that there will be 21 gun salutes to be fired while the police leaders in the singing of our national anthem in honor of our 62nd Independence Anniversary celebrations this morning. Please note that these are empty rounds made for ceremonial purposes. Please be upstanding for the hoisting of the flag of the independent state of Samoa. Ya, le atu no ue mais patitele, le waulia le onus lua tu sanga, o lau malo tu totas.
whaafitai a whio I lalo na pei o le malauria. Ia, le paia o le tātou maru paia o le walauria, me si foi o Samoa o te poto, leo le a fau mai, le tātou savali whaaloalo, le tātou tūlai whaaloalo, ia ua al whamana tuina o le ono sifulua tau sanga o le tātou malo o tasi, a o a fiatu lana fionga i le amo malu, ia e whape foi, ia le tāwhitolu ma tātou malo whaaloalongia Samoa o poto, taitai mai, ia e le tu lai whaaloalo le malo, ia e whapea fōi lana whaeli, ia o na whaasolo mai lea, ia o tātou wa onga mwhalapitonga ili nei tae au. Ia, usir mai moa ma le whaafonga le tātou tunu, ia pa ia o le malu, ia o whaatino le tu lai whaaloalo ili nei tae au. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we now will proceed with the march parade this morning to be led by the police caravana and the police brass band. Ya, a fiumaya, matamaya le tātou solo ma le whaaloalo. Ia, toi whatalo whātu le paia ma le malo le tātou atunu. Ia, ile nei tae ao, mātango fia o le whaamana tuina. O le ono sifulu ma le lua tau sanga. O le malo tuto tasi o Samoa. O le wanga mai, ia tātou savali whaaloalo. Ilu mamau tanei, ia mo tātou malo whaaloalo ngia. Taitai na mai, e whaili a malo le malo. Ma le tūlai whaaloalo. Ia, li matamaitai leo leo. Ia, aua le savali whaaloalo. Whalapo tonga o aonga o company ai maise o Samoa o poto e whaalia lo lantou nganga whawhitai e pati ai le ono sifuluma le lua tau sanga o le malo tuto tasi o Samoa. Good morning once again, Samoa. We've come to another very important part of our celebration, and we extend our talofa and good morning to you all. Our distinguished guests, His Highness the Head of State, and also our distinguished guests from overseas, Olu Tokelau, and also the Attorney General of the American Samoa. As you have now witnessed, coming on the far end of the stadium and the ground, for non-Samoan speaking distinguished guests, families and friends watching from around the globe, this is one of the many events that has been symbolic for our independence celebrations in each year. It's the Guard of Honor, or march past by the men and women of our police services. Heading from the northern side of the ground, the Guard of Honor this year, led by Assistant Commissioner Norman Tuafale, and also with his assistants, Umua, Carl Umua, and also Tuya Tua Masenga. Your Highness, Guard of Honor this year, coming on the far end of the ground. Ia o nā wanga mai le tū sifo, ia le savali wharoaro lo teiteia mai, ia ele savali wharoaro alim tamaitai leo leo so mai, ma le whaili, ia e meise foi, ia o niso fita o tātou malo, mai whafo lo ngā lulue, i lo tātou utunu.
ia e whaalia lo lātou nganga whaafitai ia i le nei tai ao. Malo lava le on sai. I le mamalo le tunu, ia e mai se whai o tātou malo whaalo alongia, i le nei tae ao. The police parade is currently led by Assistant Commissioner Fionga Leao Salilo Norman Tuafale and Assistant Commissioner Aumua Karl Aumua. Ia, o nā wanga mai, ia, le, savali whalolo, malo le malo, taitaina, Isu Komisina, Leao Salilo, Norman Tuafale, mai se foi o Aumua Karl Aumua, Fionga Tuiatua Masainga, ia, ia se ia mai se pati sele, ia o le nā wanga atu, au le lei ma matango fie le savali ali matamaitai lo leo, ia o lo leo ina, ia le saunga le mua le tatu o tunu i lalo le taitainga, ia i lalo le taitainga le Fionga le Minsta, ia Fawalo Harry Schuster, ia meso le Fionga le Komisina, ia aua pau longo i Tino Filippo. A round of applause, ladies and gentlemen. Here is our famous police band. Thank you for attending this morning's march past. Thank you for your service. Ia so mai ai tua, ia le Somali, ia le loto tau mawhai, ia tātou walo mawhanau i lantou i eima na onga whapitoa, ia wa a wasa mamau mai lava le nei tai au, ia e whaari lo lantou nganga fia Hawaii, i le whamana tuina o lo wono se fulu ma le lua tausanga Samoa. Panaia o le tasi e nei o pa potopotonga po a onga, ia mo i lātou o lo o a oinai, ia o i lātou lo ia fianga tū mau o le soifua. Ia o le nei a onga sa whawaina i le tasi le awhi iwa se lau walu se fulu ma le tasi. Ia o lo ia i lātou le porkalame, ia o alo ma whanau, mai le pepe ia se yo o lava i le 5 tausanga. Ia o lo o awawina i lātou uma mai upolu masawai. Ia o nau a whatino mai e lātou whaptai. Misa so mai e male savali a le senese. Ia o le aonga le nei senese sa whawaina le tausanga e awhi iwa se lau. Iwa se fulu ma le lua. So mai ai tua, ia le aonga le primary school a Whalewha, ma lo whawhitai, ia lo ma whanau, mai le primary school a Whalewha, ia o lewa i atu, ia pe o le au waenga ma titua po le waenga la iti foi, ia le ua whai rātou masui, a mai so le tumaitai pule, ia ma le visenga o whai aonga. Whawhitai le awai mai, ia i le tātou aonga tūlanga lua, ia i tūsa i o le wha moe moe o le tātou watinu i le nei tai au. Ia o lea wanga mai, ia le aonga tūlanga lua, mai no whaali,
Ia, ila lātou tō ninga lana. Lava tā pena ma lava sa au ni nei tai au. Ia, mo tātou wha moe moe. Ia ole, aonga tūlanga lua no whali. Leo se so mai ai, ano ma whanau le fianga no whali. Tenga o whai aonga, ia me se whai o le laumua. Me se whai o mātua. Ia lo vai o lo tau pati mai le nei tai au e ui na timunga. Ia. Ia, le nā, le whaaloalo le nā. Le aonga tūlanga lua no whali, whaftai tele. Ilo tātou laumua. Ai mai se o le ulu aonga. Ia. Pāpea le ainga whai aonga, whaftai tele. Ia, loto au ai mai. Ia ole, aonga tūlanga lua mai le fianga o whalewao. Ia le nāua, o mai luma o le tātou maota nei. Te mai se pati tele nā, tātou mālo whalaoringia ma le atinu. Eo I lava e winga lo lo wao le tau. Ia e whaftai tere lo tō whaamalo lo mai le nei aso. Ia ua mawalunga i whaamoe moe o le tātou mālo. Ia ma le atinu. Whaftai whalewao mo lo lātou whaaloalo nā watu ina atu ilu mo le mauta. Wanga mai le whātotua Christian College. Le tasi nei o aonga. Le kālesia i o lo I vai mea. Ia tasi nei o tātou aonga tūmaoti. Whātua Christian College. Ia o lo le fianga o Waitele. Ia malo whaftai o tō sao. Ia mata watu tasi nei a ato tele. Aftai tele, ia il tātou kolisi, whātua ia mo le whaaloalo. Ia, o le aonga le nā whātua I Ia o le whawai nā ro le whāsola wāwha tupea. manalua. Ia o le naua whamaea tupea. Ia. Le kolisi le nei ar whātua. Tasi o kolisi tele. Ia whaftai. Whaftai tele le sunga le uruaonga ia se lepa, se senga tipa maa. Ia mo le whaamau popoina foi o le tātou kolisi. Ia au wai le tātou whaamoe mo le nei tai au. Ia, nā ro muri mai ai, ia le senga o whai aonga. Ma lo le ono sai, le anga o le tau nei tai ao. Ia. So mai ai le kolisi o Wesley College. Whawaina I le awhi ipse lau lima sumatutu. Tō whāsifuru ma le lua le au whai o whai aonga. Te taifono nei kolisi o presidente o le kālesia, Reverend Fawalo. Paulalo, whātonu aonga, Reverend Tualangi Aie. Le pule o Reverend Ali le lei le fua. O le lua Reverend Josefa mai avau. Malo whaftai. Tai whanau, tai sunga presidente, mai se foi senga o whai aonga, mai se foi au wai mai whamoe moe si o tātou atunu. Te mai se pati mo le aonga Wesley. Whaftai tele tātou kolisi. Thank you very much, Wesley College. Wesley College has produced many of its achievements, and one of its own, is a representative to the Manusina rugby squad. And another member of its own is representing Samoa in the Junior Manu Samoa to the World Cup.
Thank you again, Wesley College. Ia, nā wā ngai mai, ia, au savali le nā, mai le kālesia sa fitu I lalo vaia, ia, o le au savali le nei, ia, o lātou tupulanga te lavou, o le mātatua o I lātou e ma le sifuru ono tausanga a ngā I le tolu sifuru lima. Ia, o lo iai ma la lātou whaala potopotonga o tāu o le sueala, o le Pathfinder, ia o lātou I o alum whanau mai le sifuru lima tautanga at mātatu. Mau mai, maua le tolu se lau, o sui au wai, o nei whaala potopotonga e lua, ia o tau mawhai mai lava I le nei tai au, ia e patipatia le whaamanatuina, o le ono se fulu ma le lua tausanga, o le tūto atasi o le tātou mālo. O whaala potopotonga, o tupulanga te lavou, ia o lo taitaia I sunga I whawhiangainga, ia pasta Tino o Kesene, ia whapea foi ma pasta Api a Sam. Whawtaitele lue sunga I whawhiangainga, ia ai mai se foi o alum whanau mai le kolisi, ia o tātou tupulanga te lavou, ia le whaamau popo, ia ma le au wai mai tātou whaamoe nei tai au, ia mai se fia le pati tātou walau lia, ia o na o le au wai mai foi, ia o le ekalesia sa fitu, ia mau lātou whaala potopotonga. So o mai ai le tātou savali le tai au nei o le lau mua puna oa technical under the leadership of President Methodist Church in Samoa, Reverend Paulalo Yeti, Mrs. Fialele Yeti, Director Reverend Chualangi Ayek. Lau mua puna oa technical principal Reverend Selawa Siata, Vice Principal Reverend Tanielu Junior Tanielu, now whai ngā ruenga o lim tamaitai, whai aonga I tolu sifulu, now whai o le aonga e lua se lau lima sifulu. La Mopanoa was established and founded since 1998 and commenced only 4 trades in past, but today we teach 10 trades authorized by Samoa Qualification Authority, including all courses and technical, as 2 years in a period of time. Automotive, engineering, electrical, welding, kitchen, sewing, computing, plumbing, carpentry, fine arts, and refrigerations. Na wa ngai mai I le tātou mautanei ia le Samoa Land Corporation ia I lapa tainga le Minister Tulu Secretary Post Justa ia me te le whionga le te matawheo George Latu ia me te foi ia o le whionga le Purisili Urungia Petero e valu sefulu ma le lima ali ono sefulu e lua sefulu ma le lima tamaitai ai ono sefulu ali in tanga luenga whaatai. Ia o le nāwa ngā atu, ia le polisi mai le pā maloto whanga. Ia e ui lava fōi na māmau I mātou I tua, ia o lo tau mawhai mai lava, ia ona o le manatu mawalunga fōi, le wha amnatuina, o le wha moe moe pe o na iei le aso, wha taitere la inga whai aonga ma le tātou polisi mai le pā maloto whanga, ia mo le awai mai, pāwhtai. Ia, o le nāua ngai mai, so mai ai, ia, le whaala potopotonga o insiua tau soifua Samoa. Nālo o taitai ia mai, e le whionga le tamaitai pule, pāwhtai tele ia he seti, ia, ai mai so lau au whai ngā luenga ma le pūlenga, ia, mo le whaamau popo, ia ma le anganga le whaamoe moe o le tātou mālo, ma le atunu I le nei tai au. Ma na ia fo I loutou la ei, tā pinaina ma le loto fia fia. Ia, tā lofa, ma le laufufonga fia fia. Pāwhtai. O le nāua so mai ei tua, ia le tanga ruenga, ia o lātou o lo vaia tangata whai ngā ruenga o le tātou tunu, ia le vaenga le PSC, ia mai lalo le taitainga, ia le whionga le ofisiri, ia maise, ia o rim tamaitai. Ma lo whaafitai lo tau sao, ma tango fia le tōninga le nei tai au.
Wangai mai lumo le mauta o le whalagopatonga o whale le atunu i le tanga luenga o lo taitai atu foi e le whionga i le pule mati mai vasa teo ma lo aftai mo le o nanga me se foi o le au ai mai i le whamna tuino leo na sulua tau sanga teo tatou wa atunu aftai mo lo tau sau. Thank you, Mati Maivasa, Tio, for your participation this morning from the Samoa Housing Corporation. Ia, o le nau o mai luma nei, ia, le tanga ruenga le MPI, ila lo tai tainga, ia, ale mai tai pule ia choala, ia, ma le lancho whainga ruenga. And here we have the Ministry of Communications and Information Technology, led by Fionga Lifawali'i Unutoa Welua Fonoti, and Deputy CEO Leaso Ronnie Ayolupotea. The MCIT is currently under the portfolio of the Honorable Toelupe Po Mulinuku Onesemo. Ia re nau a ngai mai ilumane, ia nau la whatino lanto wharoaro. Yeah. MCIT also houses the government's Radio 2 AP and TV9. Ia o le mtanga luenga le regulator, ia o lo vaia ia so tainga, ia o lo tamai te pule, ia ngisa, ia meisi foi, ia o le whainga luenga mai lanto uma, ia o lo taitai le nei mtanga luenga. Office of the Regulator is also part of the ICT sector that follows through from the MCIT. Thank you again. And here we have Samoa Primary. Samoa Primary School was established as a non-government school owned and managed by three co-principal, Mrs. Su Sua, Mrs. Pau Jacopo, and Mrs. Ann Leunga. Samoa Primary School has been in operations for 21 years now. Located in Happy Mountain, Maunga Piapia, at Vaileleuta, Le Tongouta, Whangariuta. Now, ua whatino mai lo lātou whāloalo, seu whaalo foi. Te mai se pati tele, o le nau mai e whanau. Iu lava na timu, ma su, ia le whai lava tau fia lo lātou wanganga pia. I le tau le tonga, o le malo tuto tasi Samoa. Whaatai, nau whionga te mai tai pule, pa pēr foi, no malo whai aonga mai se o le laumua. And here we have the Samoa Gambling Control Authority. Ladies and gentlemen, a round of applause. Ia, o leo a anga atu, ia, tanga ruenga lo vaia tatou talonga, ia, tau tupe tono le tunu, so atu e tua, ia, ma le tatou company valere le Samoa Airways. Thank you, Tosi, and your team from Samoa Airways for joining this morning's March Parade. And here, up next, we have All Saints Anglican School. Anglican School was established in 2014. Number of students is 300. Number of staff, 16, located at Malifa. School principal, Rachel Hunt Solomona. The Anglican Church mission in education in Samoa is being represented today by All Saints Anglican School. Ma lo whaftai mo lo tau sao mātiko whie ili nei tai au. Ia, o suina mai Bishapo I vai telefou, paftai tele loto a waiman nei tai au. And here we have our special guests. Thank you for joining us. Management and staff of the Australian High Commission Office. Round of applause, ladies and gentlemen. And the march is being led by His Excellency Will Robinson, who is the Australian High Commissioner to Samoa, and staff, together with the Australian Defence Force and Australian Police Force, joining us this morning in celebrating the 62nd independence
anniversary. And up next is the New Zealand High Commissioner Office. Thank you again, Your Excellency and your staff and management for joining us this morning. And again, we have the New Zealand Volunteer Service Abroad, or VSA, joining us in this morning's March Past. VSA is a New Zealand government-funded program with the purpose of providing skilled volunteers to support locally identified development needs. Ia maro whaftai o le wanga mai amautanei ia lo ofisa o le whono o whaitula whono ia I lalo le taitainga ia le whailo tusi o le whono a le ofisa o le whono ao ia whionga ia Satama uitime ia meise foi o le pulenga male au whainga ruenga ia o ila tōro ngā pātia ia wale tauri maina o le whono usu o le tunu. The Office of the Legislative Assembly is also under the portfolio of the Honourable Minister Tuelupe Po Mulinuku Onesemo. A round of applause, ladies and gentlemen. Thank you, Leatisa, and your staff for joining us this morning. Paftaitele, Satama Maloto, Officer Alo Commando. whaftai. Here we have the staff, members and the community from Tokelau. The community is also being joined by the Uluo Toelau, who is with us this morning, Afionga Alapati Tavite, and his good lady, Silvia Tavite. And we also have members, heads of ministries and offices from the Tokelau. And there's about 80 members of this community who are with us today. Thank you again. Ia whawtai maroni, ia whawtai le piso toi lau, ia moro tau sao, ia wad whamna tuina o le ono sifuru ma le lua tau sanga o le malo tu tau tasi o Samoa. Ia so mai e tua, ia le aonga tuspaia, le Rima Bible Training Center, ia o lo la tau sao i le tunu, ia wāra whawhaileina, ia o le whinangalo le tua, ia e maise, ia o la tau e au tauina, o le tala rei. It's the largest group, one of the largest groups this morning, joining us in celebrating this year's independence celebrations. We have seen growth in the Rima Training Bible Study, with a lot of members of the local community who have taken up trainings and studies at the Rima Training Center. Ia lo mulimuli atu e tua I la tau nao tauina, ia I le Rima I teimi o tuanai. Ia so mai ai, ia le aonga tūlanga lua mai le whioanga Waimea, Waimea Primary School. Ia lo ma whanau, ia walo lantou sao le tuto tasi o le tātou uturu. Established in 1962, there's a roll of about more than 1,000 students and a staff of 23, with predominantly most of the teachers are female staff. Its principal is Afionga Fuimono, Vesetama Lelangi, Maputiasa, Okusa Walesi. Ia whautai, senga whaiaonga, maalum whanau, ia molo tau sao. Ia sa so mai ai, ia le kolisi o Avele,
Kolisi o avele o lo whamana tuina ni se lau tausanga i le nei tausanga tasiva lua wha i le lua o lua wha. Ia o leo kanga mai ni matamaitai o au tawina i le kolisi le taimine. Celebrating its 100 years, this year we are being joined by Avele College, one of the oldest schools in the country. And we also have former pupils joining the parade this morning. Ia, o se tasi fo yo polisi wailonga, ia ila lato toninga, ia ai mai se foi, ia o le itu pawali. La wilo ai lo lato sei po tau nofo, ia malo lato fa solo sama-sama, ia male mua tolu sama-sama. Ia o le au ngā vele, e fitus fulma le lua tausanga, o a o ngā ina o alii, ia au le tufa tisia ma awai tamaitai i le aonga i le taiminei se iau mai le nei taimi ia o le alaua iai ma tamaitai i le tātou aonga kolisi o avele i onga i le pule ia mei se foi o le visenga o whai aonga. Aftai lau sunga le udwa aonga soalo. There you go, the staff and management of Avele College. Followed by the old pupils, led by the Honorable Minister of Works and Transport Infrastructure and Associate Minister Fionga Olo, as well as Fionga Niwava. That's for it. Olato sao, Fionga Minister, Faurulunga Mtanga Luenga, o fo mai maloia. Sei tu, ia le savali, i le tai nei. Ia usoma ia tua, ia le asosi, ia tamatuai. Li matamaitai, ia o le kolisi o avele. Ia ilonga lava kolisi, ilana toninga. Tamo le lau malili, ia meise o la naula sisi sama-sama. Ia le te tau whātoa. Wai whamana tuina, ia lona se lau tausanga, i le nei tausanga. Ia o nisi o whaurulunga o matanga ruenga le malo, sunga i whawhengainga, ia me te tomai ese, ia o lo ngā lulu ai e no piai, e tau tua o lo tātou atunu i so seala. Ali matomai tai tamatuai, o le kolisi o avele. Led by President Tupai Albert Atua, its Treasurer Tiatia Stephen Fepulai, and Secretary Lemalu Ruta Masina Lupe. Aftai avele o le tino tau whāraro ia o lo tau saole ai le whamana tuina o le ono se fulu lua o le tātou atunu. We are still seeing more of Avele College and former pupils. It is grouped per year of entry, I believe. So here we have the class of 1985 to 1989, and one of our own committee members is now joining the parade, who is also the Commissioner of Fire and Emergency Services of Yonga Tanubasa. Malo Tanubasa, Tele Opulo Netayao. Yo Matawina Foi. We are also seeing the presence of one of our members of Parliament, Leana Ronnie Posini. Ia o le nau a whātino lato whāraro, ma senga te siva valuimari, siva valuiva. Ia ro taitei atu i le fua,
Fionga ya tanuwasa, mai se le fionga ya se muritalo amosa, tupai. Ia se so mai ai tua, ia le aonga tūranga lua, Apia Primary School. We've just had this week the groundbreaking for the new school building for Apia Primary School. Thank you to the principal, management and staff, as well as Apia Primary for joining us this morning. And next up, we have Samoa College. Round of applause, ladies and gentlemen. Yo, le taxi ni nao aonga tele o tatou tunu. Tele fo yalo mo whanau o lo ata winai. Ia le kolisio Samoa I vaivase. Pionga le tamai tei pule. Mai se o le vasenga o whaiaonga. Ia rana lo whasoro solo atu I vasenga. Samoa College has also produced some of the chief executives who are currently serving in the government, as well as members of parliament, and an extensive service to the government of Samoa. Ia o le senga sifulu tolu na senga whai waso. Na wanga atu talo mai. La tu savali whaaralo. Ia muri atu ele. Senga whaiaonga mai tei pule. Mai se foi o le senga whaiaonga malo whaamtai. Lo tu sao taua. And followed by the Old People's being led by the Honorable Minister Toisurusuru Cedric Schuster, as well as Member of Parliament Lealai Lepule Rimon Yayafi, and many of prominent leaders in this country who were our former students of Samoa College. Yeah. Yeah. Paroba mtairi. Asocia tamo tene tuai or kolisio Samoa. Yeah. O savari falalo nei taiao. So mai ai ier kolisi mai vai maunga. Tasio kolisi tele. Yeah. Ele chuma lo vai maunga. Unga le lipule mai se rusenga whaiaonga. Ia walo ma whanau lo au tawina. Ia ele tato kolisi vai maunga. Waimaunga College is also currently raising funds for a new hall for the students. Thank you to the management of Waimaunga College. Yes. Ia ore nao whaasor solo atu I tātou whale ilo no winga. Ia, muri mai tua re senga whaiaonga. Tonga re li pule.
ia mai se o le vasenga whaiaonga mālo whamtai. Tai foi lo tu sao le whaingo fie. Ia, i leo tau ina o alo ma whanau o le tunu o le lumana i leo Samoa. Thank you, Taefu, management and staff of Waimaunga College. Ia so mai ai tua ia le tato waonga ma tata ese e Karesia Katoliko le Don Bosco ia le fua ia le tasi foio waonga tele le sao alo ma whanau i mata upu ese o le tomai whaono po nei ia o lo soso ni ai o tato wainga ma le atunu. Don Bosco is one of the service providers in the TVET sector. Thank you to Afionga Fonomai, to SUA, staff and management of Don Bosco. Ia naro, muri atu ai tua, ia alo ma whanau sao tawina, ia mesi foi o le sengo whaiaonga, tau nao tawina le tatu aonga ma tatai sese ale Don Bosco. Ia o le wanga mai, ia le tatu primary school, ia Sangata Maria i Savalalo, kasi foi o aonga toa tele, i le misi tausanga uma, o alo ma whanau, ia o lo au tawina o tamaitai. Round of applause, ladies and gentlemen. Ia nau whātino mai lato, tulai whāloaro, whātai alo ma whanau, pati mai, ia, e hui lawa ina susu le timunga le tai ao, ia aere uma, e mana tua pēr e nei aso, i le tala whāsolo pito, ia rolato wola au tawina. Established in 1864, located in Savalalo, and is currently, the principal is Mrs. Iveta Vui. There you go. And deputy principal, Mrs. Vivienne Baulico. It is owned by the Society of Mary Congregation, and it is 160 years of service in Samoa goes unnoticed. And this is one of the schools that has produced some of the famous leaders in this country, and former CEOs and current CEOs who have been educated in St. Mary's College. Ia o le aonga le nā, ia Sangata Maria le Kolisi, ia i Vaimoso, le aonga ua nā o tamaitai, ia muri atuai le vesenga o whai aonga ma lo lātou sao, ia o alfa mna tuina o le tūtotasi. So mai ai tua, ia o le smoker, ia o le asosi, a teine tuai, nā o tauina i le Kolisi o Sangata Maria. Known in the country to have also established a sports club, St. Mary's Old Girls Association is known to have developed an all-female star in various sectors in the country. Thank you to Madam President, Lina, and Executive, and also Afionga Vai Masanus Zikta Matau for joining this morning's parade. Ia so mai ai tua, ia le pulenga o tangata tā whao, mai mo mai fafo, ia o nālo taitaia tua le savali, ia le la le leo Samoa, le la le leo le Pasifika, mo moana sa whātoa swanki, lalo le taitainga le fionga, ia tole a fua, Pativaine, te vita, ia maise, ia o rima tamaitai,
o le pulenga o tangata tā whao mai moa mai whafo. Ia mālo whaafitai mo le tau sao le tūtua tasi o le nei tau sanga. Ia, le nā was so mai ai, ma le matanga luenga, o whaatoanga, ma whainga whaiva. Ia, o se tasi fo ene au whainga luenga, o matanga luenga, tua tele niso lau whainga luenga. The Ministry of Agriculture and Fisheries is currently under the portfolio of the Honourable La'auli Lewatea Polatai Vaufosi, and its current CEO is Afionga Aseuseu. Ia mālo whaafitai, i ni mtanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiva, la tau fo yo tele ro la tau sao le atina ina, ia o le manuia o le atunu, i mea ki tau whaatoanga ma whainga whaiva, whaafitai lo tau sao, i le tūtua tasi o le nei tau sanga, lua o lua wha. Ia sasau mai ai, ia le matanga luenga o a onga maanganu. Tanga luenga o a onga maanganu. Ia i lalo le taitainga, ia le fionga ia e au. Mai se foi, ia o le pulenga ma le matanga luenga o a onga. O i la tau foi o lo fai masui o le tātou atunu. I le whaalinga tele o tū maanganu o le nei tau sanga. O lo whaatino lea i Hawaii. I le nei vai aso, ma le vai aso fau. Ia mai se foi, ia o sunga i whai aonga, o i lātou, ia o loa o ina alo ma whanau. Whaafitai, tanga luenga o aonga maanganu. So mai e tua le tanga luenga fau, o le sports and recreation, le ia le pionga, ia lamtia manu, ia whapea foi, sui manu o le tanga luenga. A newly established ministry, the Ministry of Sports and test. So mai e tua o tanga luenga soifua maroina, o le soifua manuia o Samoa, o lo i lima ma ao lim tamai tai fo mai. Mai se lau whai ngā luenga i lalo le taitaina le whionga le Minster, le whionga Valasi, pitu whanua, lua pitu whanua sele. Ma lo mo lo tau awai mai, ma lo foi mo le tau tua ni ma malo le atinu, e mai se lava le puipuinga ola, ma soifua o le atinu. Whaafitai mo lo tau awai mai. And followed by the Samoa Medical Association. So toi tua le sociolim tamai tai fo mai. La tau ua au sinsina o nisio ma malo le atinu o lo o whaia le whaiva o le tau tuaina no malo le atinu ala le soifua maroloina. Whaafitai mo lo tau sao taua. And we have a participant private sector. There is the, ladies and gentlemen, in front of you, Vodafone. Whaafitai Vodafone mo lo tau sao le nei tai au. Ia mai se foi le tau tua le atinu i tātou so ta inga ia lai telefoni manisi lava o nanga. Whaafitai mo lo tau sao taua. And there we have participation from Chanel College, founded in 1962 by the Maris Fathers, originally a boys-only boarding school, and eventually it then included non-boarding schools until in the 90s the school became co-educational. And Chanel College just celebrated its 60 years in 2022. Thank you, Chanel College. Komiti tu mama toa mua lo angai tulu mo le mota mo le silfia o fionga le malo le malo ta tu valaulia fio suiao fa pe foi fionga mai tai palmia
Suil ka peneta mai se foi tātou mālo whaloa ngia mai whafo. Wa ngai atu foi luma o le maota nei o le komiti tinam ta autu whalatai. Mālo whaftaitele mo lotou sao taua. Ia, o le nā wasa so mai ai, ia, ma le kolisi o le fifi. Leififi College is also one of the largest schools in the country. Established in 1987, where the Apia Primary School is currently located by Mr. Dick Bishop. It has had several relocations over the years. In 1989, 1999, and 2011. The total road for Leififi College is 1,003, with 497 males and 506 female. And there's a total of about 56 staff, 40 of which are females and 16 males. Thank you to the principal, Afionga Sifuiva, Malaya Lawano, staff and management of Leififi College. Malo whaftaile po, se tasi nei kolisi silion tō tele, I te tonu o le tātou watunu, nā wanga I atu mā maota o le mālo, ia me se fōi o tātou walaulia, o le lātou whālo alo whaftai mo lo tō saulo, whionga te mai taipule, si fuiva Malaya Lawano. Se tu e mai se patipati de la, ia e tātou te whamawai atu ai le kolisi o Leififi, ia o luaonga, pūlenga, ai mai se la inga whaiaonga, al tātou kolisi o Leififi, whaftai tele mo lo tō sao le nei tai au. And there we have Robert Louis Stevenson Primary School, established in February 1987 as a charitable trust with a roll of 64 students at Siusenga. In 1992, the school moved to the former St. Joseph's College at Lotopa with a roll of approximately 235 students, including one secondary class. Since this time, the school has grown with one secondary class being added each year until 1995, when the roll was 330 students with classes from year 1 to Form 6. In 1997, Robert Louis Stevenson School has opened its new site in Tafaingata, which was the land leased from the government. In January 2002, the 2-year 8 classes moved to the secondary campus at Tafaingata. Currently, years 1 and 7 are at Lotopa, and years 8 to 13 at the Tafaingata campus. Thank you to Afionga Sunga Fiapia Divo, staff management of Robert Louis Stevenson School and College. So o tuaitua o le aonga Primary School a Lalomanu. Whaftaitele Lalomanu mo lo tō sao taua le nei tausanga me se lavo le whamna tuina. O le ono sfulu lua tausanga talu an tuto tasi si o tātou malo. Tailo whionga mai taipule, pēr whai aonga. E me se fōi o whanau o lo tō auto waa mai lava, ma le nau I le au wai le aso wha pitoa o si o tātou atunu. Whaftai mo lo tō sao. So tuaitua ia o le toa Samoa. Thank you again, Lalomanu Primary School. Whaftai toa Samoa lo tō sao. E ngatai tā longa ia me se foi o lo tō awai mai le nei.
le yaso mo whamoemoe, le whionga Prestene a whiu, pea foi le laulau o komiti, ma lo mo lo tusao la wanae, ia ma le malu. And here we have the Vaimoso Primary School, located in the Faleata number 1 district. Thank you to the principal, staff, and management of Vaimoso Primary School. Your Member of Parliament, Sofa Manulewa, is proud of your participation this morning. And we have the Samoa Football Federation. Thank you for your participation this morning and your contribution to the sports development in the country. Follow through is the St. Paul 6 College. Te taia, le whionga, i le pulaonga, muripola siata mose, tuafoe. St. Paul College is one of the mission schools, Catholic mission school in Samoa, located at Ana District. Thank you for your participation this morning and also to the celebrations of the 62nd years of independence. Thank you to the principal, management, and staff, as well as students of Paul 6 College. So to tour Paul 6, o le aonga pelela I Mulivai, te tasi voi nei o aonga, ua loa tausanga te tonu su tātou wa tunu, ua ngai atu I luma maota, pionga le aon mala o, a te poi tātou ma lo palor ngia. Ma lo fa taise mais patele ele seu fa alo mamalu fa nau le tno il fam na tuino lo tuto ta Samoa fa taitele le anga filela I Mulivai mo lo to sao taua. And all boys primary school led by Brother Siosi, management and staff of Mary's Primary School. Followed by St. Joseph's College. One of the colleges that have excelled in sports, as well as producing some of the prominent leaders in the private and public sectors, and some of the famous business leaders in this country. Te tu fatasi o to au patipatia tasi nei o aonga tilion to tele o tele poi on sao le ngata le atina o le tunu ia va pe poi o le popoa i o niso taitai I longa o le tunu na mata pavaina nei aonga le pe iwa se lau lima sepulu I no poanga Mary's Brothers I Mulivai lo tu nei le kolisi ala pua tele taitai I longa mai se poi o pelela sa awina I le nei aonga Ule aonga le pelela a paese. Haftai St. Joseph,
located in Alafua. That's Alafua in the Faleata district. The college itself was also established and founded by the Marist brothers. And the St. Joseph's College Parade is led by Principal Brother Afaese Afaese. A round of applause, ladies and gentlemen. Thank you, Brother Afaese, management and staff of St. Joseph's College. Agai mai tato. And it's a special year for the Marist Brothers Old People's Association as it celebrates its 100th anniversary. Established in 1924, this year is a special one for them, led by its president Afionga Tuatangaloa Aumua Mingchen Lengwai, who is a former Attorney General. And we also have at the front row former Member of Parliament Afionga Salausa John Ching and some of its members and executive joining us this morning. Te toe mais patele, o sao, tamatuai, Alice St. Joseph. And not forgetting, we also have some of our cabinet ministers who are also former students of St. Joseph's College and Marist Brothers School. So mai tua o le mtanga luenga, puna oa whale nā tua, lo taitai atu e langa pionga, Honourable Toi Sulsulu, Cedric Schuster, pa pēr poi le tamaitai ofisili, Pionga i Lalai Salanoa, Francis Rupena. Ma lo whaftai mo lo tau sao, le ngate le atunu, man siosio manga e whapea poi o le nei tai au, mo le whamna tuina, o le ono su lua tau sanga o le tuto tasio su tātou malo, whaftai lau pionga le, minsta, pea poi le, tamaitai ofisili, pulenga mane lo lau whai ngā luenga. Promoting the planting of 3 million trees. Thank you, Ministry of Natural Resources and Environments, for promoting such cause. And thank you, Honorable Minister Toi Sulsulu and Madam CEO of Afionga Lalai Salanoa for attending this morning's celebration. Known to have been founded with just a $5 budget. Here we have, in 1984, here we have the National University of Samoa. Ladies and gentlemen, a round of applause to welcome them. And starting off, we have the Maritime Campus, that is currently based in Mulinu. A school that have produced some of the world's biggest shipping companies and cruise ships with our own local students and local maritime staff. Follow through the Maritime School is the School of Nursing, where all the nurses and doctors are trained to become doctors and nurses. Whaftaitele, moloto sao taua. There's a roll of about 3,718 students currently enrolled in the at the National University of Samoa, with a staff total of about 467. We have the Faculty of Education producing our qualified teachers, supplying various schools and colleges in the country.
E wa polo ngā mai lua pea. Aftai tele, in mestea o au Samoa, le papa i ngala ngala, o lotu sau ta ua, le ngata lau ta wina, whanau mahalo le tu, e wha pia foi, lotu sau le nei tai au, o le whamana tuino le tuto tasi o su tātou mahalo. Whaftai mo lotu sau, e whionga tamaitai, profesa, tuifuisaa, a mosa, e a mesa o le mamalu, o li matamaitai whai aonga. Alo lewa, alo. Thank you, Afionga Tuifuisaa, Dr. Patila Musa, management and staff of the National University of Samoa. So mai ai tua o le mtanga luenga, Ministry of Commerce, Industry and Labour. O taitaia le whionga i le ofisili, whionga plotu, Linden Tuling, a pia foi le malu le pulenga, pulea i wa pia lisi, meisio le malu lau whai ngā luenga, whaftai mo lotu sau, i le nei tai au. Under the leadership of the Honorable Minister Fionga Leota Laki Lamos Telesio and current Associate Minister Fionga Langaya Tiatuau Tufunga and its current CEO Pulotu Linden Chuling with a total staff of about 87. Thank you again, Ministry of Commerce, Industry and Labour. And we have the Samoa Qualifications Authority. Led by Afionga Tupai, management and staff. And we have the Scientific Research Organization, led by Tofa Fiso, management and staff of SROS. So tuai tua o le aonga whataitai mai songi, o lo o so o tuai tua i le SROS. Patai se mai se patele mo le tātou tanga luenga lo fo watu ma ngai atu ruma mauta o le tanga luenga tupe maua. O tute ia lalo le taitainga, le fionga, le sui palemia, le fionga tuala Bonifacio Josefo, va pe foli to mai tai ofisili, fionga fonti talai tupu, tefu. So o tuai tuo se tasi o wharabutonga sili on tāua, ilo tātou wa tunu, whapaputonga, whaputunga tupe, mo le lumanai. Thank you again, Samoa National Provident Fund. And we have the Ministry. Ia o lewa so mai ai ia o le sekta nei ia o whelaua inga e maisau ngā ruenga tsele o tātou maro taitai atu e le fionga i le minista ia olo fiti vai e mesi foi ia o le fionga i le minista langolango ia mesi foi o le pulenga ia ma le mtanga ruenga ia o lo vai e lalo o le tātou sekta le nei. Thank you to the transport sector. Ia so mai e tua ia o le vaenga whelaua inga i runga o le lauelele.
Fionga le tamai pule ia sangaunga ia mesi foi ia o i lantou o lo vai a tātou. Whilaua inga i runga lau e ele tasi nei o sekta. Wha moe moe fo iei le tātou malo ma le tātou watunu. I na lātou matawhai oi. Ia mao lātou tiuti a wale ati na ine o Samoa. Ia malo whaftai. Ia so mai ei tua, ia le pulenga, ia o waa, ia le pifala, ia i lalo le taitainga, ia le fionga, le tamai te pule, ia te wila e te wati, ia meise o le pulenga, ia malo whaptai, loutou sao le whiawea ina o loa, ia loa mai tono le tātou utunu. Ia o le pulenga o suavai, o le suavai o le ola, Water is life. Malo whaptai, a leile suavai, e le manuia Samoa, malo whaptai, fionga ia fui mono, fionga le ofisili, a meise le pulenga suavai, ia molo tau sao, ia wada tātou watunu, ia meise foi, o le ono sipulma lua tau sanga o le tūtou tasi o Samoa. So me tua o le company va po le wharapatonga o va a Samoa. Stasi nei o company po wharapatonga malo o lo tau tuaina si o tātou tunu i lungo o va a me se foi le va le ngata i le ono i sarawhai e va pe foi ia le motu i tutuila. Whaftai mo le o nanga, le fionga, le sunga a le ataua, e me se no malu o le pulenga. Servicing inter-island ferry services between Polo and Savai. Thank you again, Samoa Shipping Corporation. And next up, we have Samoa Ports Authority under the leadership of Soalo Kuresa. And there you have management and staff of Samoa Ports Authority. Ia le nau fau atu ia le wharapatonga o i le pulenga wafu mataulanga, lalo le taitainga, ia le fionga ia Soalo Kuresa, ia o le mai le malo sianga whae le tise, la tau o lo wha malamaina Samoa, i le pongi sa, ia meise, ia o le tua tuina o le auaunanga, ia wal malo sianga whae le tise, lalo le taitainga, e le fionga ia fomuina iese, ia meise o le pulenga, malo whaptai. Thank you, Electric Power Corporation, especially your team who worked tirelessly last night and this morning to ensure that the power supply is well serviced. Thank you again, EPC Afionga Famui, Yese Toimoana, management and staff of EPC. Ia o le lantou ia o le pulenga, ia o waa, ia o lo vaia, ia tātou walo ma whanau foi o lo malanga atu i whafo, ia tātou ngā luenga i lungo waa, i le fionga le pule, tāpsi le whai, ia meise o le pulenga, ma le mamalo leo whai ngā luenga, so mai e tua, ia Samoa Airport Authority, ia o le pulenga ma le aunanga, o le malaiva lele, o le tātou utunu. Ia lalo le taitainga, ia le fionga le pule, ia tūman vau e vile, maise o le pulenga, mai lantou uma o lo ngā lulue, ia awa le tautuaina o le tātou utunu, le tātou malaiva lele whavau maloi whaleolo, ia maise o le tātou malaiva lele I whangali, malo whaptai. Led by the Airport Fire Rescue Team, we have here the Samoa Airport Authority, management and staff under the leadership of the Honorable Minister of Works, as well as its CEO, Tumonvao Evile. Thank you again. Ia o le asosi tufa le Taleni Society, ia o le nā o nona winga a wha winga, ia o le mati ina o Taleni a alo ma whanau o le tātou utunu, Yele la te wasosi lea, e o ina alom whanau o Samoa, I so se Taleni, ma so se anga waa, ia walo la te ulumanai manuia. Ma lo whaftai.
established with a vision to ensure that we share our culture and talents in the country and elsewhere. There you have Tufataleni Society. Thank you again. Ia so mai ai tua ia o le tatou vaenga o lo ngā lulue whawaitaimi ia mai le tūmalo whare alili la tau o lo a ngai atu I whafo Ausitalia ma New Zealand sa ili manuia o wana tatou o tunu I ngā luenga whawaitaimi te lelo la tau sao I le ati na e o Samoa malon tamau a inga ia o lewa. Ia malo whaptai. Whaptai tele, ia I loto saole, tātou tuto tasi o le neto sanga, ia o lo wha solo mai pēr o no winga, o vaenga I sese o lo ngā lulua I lantou, ia tunu I whafo, o le tawina o whuala waina, ia I meise o so se ngā ruenga I tono whātoanga, ma lo whaptai. One of the successful stories in local development, in setting up our very own to work in seasonal work programs in New Zealand and Australia, and one of the pilot areas was in the Falealili district. Ia so mai ai lantou o lo whainga luenga I le Mr. Apple I New Zealand. Ia, o le nawa fau atu I lantou o lo ngā lue isi ma tawhaioi. Ia, o le wanga I atu o le Mr. Apple I New Zealand. Lantou o lo ngā lue le tawina o le apu lono winga. So se tuai ngā apu o malama lama I lantou. Ia, a wafoi ia lo lantou sao. Tamau a inga o Samoa, ma le tuto tasi, ma lo whawhitai. Representing each company where they work. And it's beautiful to see their presence this morning. It's a reflection and symbol of the partnership between the governments of New Zealand and Samoa. Ia o nā fau atu o resi tua I ngā apu le nā, crispy apples and pears. Ia. Ma lo whawhitai tele I alo ma whanau. Nā tō lo ngā lulua I atunu I whafo. Lafo mai le tupe le tamau a inga o Samoa. Ia o leo wanga I mai e whairo la tau sao. I le ono sifun ma lua tau sanga. Whawhitai tele. Whawhitai tele. Loto whamlau mai nei tai au. Ia, tātou whamoe moe. Ia, pati mai ma lo whawhitai. Ia, o lo muli atu I tua I lantou o lo ngā lulua le tātou ofisa. I le Pautasi Center. Ia o I lantou o nei lo whatino ina foi le si ngā luenga. Ia wale au ina atu o tātou walo ma whanau. Ia so mai ai. Ia le matanga luenga o tina matamaitai. A tina e o nuu maanga whesotai. Te tasi o matanga luenga tā ua I le tātou watunu. Ia o lo vai ale loto I whale e meise foi. O pūlenga li ma whai pule. I male nofo le lei o Samoa. Ma lo whawhitai le whionga le tamaitai pule. Ia meise foi o le whionga le minsta ia muripola. Male matanga luenga. We have here the Ministry of Women, Community and Social Development under the leadership of the Honorable Muripola Ana Rosa Ale Morio and its Madam CEO Loaudo Nina Tiliva'a. There's about 8 divisions within the ministry, and it's currently in partnership with many of its development partners and donor partners who have assisted in its cause of promoting
Stop the Violence campaign, and Internal Affairs, where our mayors are also part of the responsibilities of the ministry. Ia malo whaafitai, ia le tātou youth group mole. Ia o le savali le nā, ia o le whono whaamai le tūmaro, o vai maunga tasi, ia taitai atu le whionga le taitai whono, ia sula manaia, ia meise o le sui taitai whono, whionga le sawhapito ia le niu, ia male nātou o lo vaia, tātou whono whaamai vai maunga tasi, ma lo whaafitai. Ia o le matanga luenga o whamasinonga, ma mataupu tau whamasinonga. Ia o le wanga atu mana lātou savali whanoalo. Ia i lalo le taitainga, le thionga, le ripule ia pali. John Taimalelangi o le pulenga. Ia i meisi o li matamaitai. Ia o i lātou o lo whatinuina. Mataupu tau whamasinonga i le tātou utuno. Ministry of Justice and Courts Administration. Ia o le youth 5 matautu le whanga a le kalesia Iesu Keriso o le aupaia o aso ngatai. Ia o i lātou o lo whaia whoi le antinae o i lātou e leini o lātou wainga a lo tautuaina ia le tūmaro. Ma lo whaafitai. Ia o le au talavou tō pai mai le whioanga o le au waa. Ia o le nā ua whairo lātou sao. Ia au wā le whamana tuina o le tātou tūtō tasi o le nei tausanga. There we have the Institute of Professional Engineers. Whaafitai lava. We have the IPES, who have some of the produced and whose membership have some of our prominent civil engineers in the country. Ia o le nau anga mai. Ia le tūmaro, lo to whanga. Tūmaro le whionga le tamaitai pānemia. O le whono whāwae, e meise o le tūmaro. O lo lātou sao, ia wā, ia le. Whamoe moe le tunu. Ia, a wā la inga sa le wālasi. Ia o le nau o whau atu. Taitai atu le sui taitai whono o le komiti whāwae, whono whāwae. Whionga ia tupuola. Ia meise foi, ia o le komiti atoa ma le tūmaro. Supporting the country's first woman prime minister in its history. And one of the success stories of this government, its district council's development program. Here in front of you, the district celebrating this year's 62nd Independence anniversary. Thank you for your participation. Thank you for your support towards our Madam Prime Minister Fiona Fiame Naomi Taafa. E ia mai se pati tele, loto mota, pa foi le fio mai o la inga salvalasi,
si tangata mo rātou ainga, o le wā antau mo lasi, o le ainga sa le wā lasi, e maise, o le whale mau, o le whale atua, pāwhitai tele, o loutou sao, mātango pie, e maise o loutou wha. Na ua au atu lo latou paula ele fionga ele malu malo pe foi malo faroalungia e mai se foi o le fionga te mai tai pa le mia a tai lo fionga le suite te fono lo fionga le luai sao tu pola koki. Thank you again, Lotofanga District, for gracing our Madam Prime Minister and our guests this morning in celebrating 62 years of Samoa's independence. Malo whaftai, le fioanga, ma le tumalo Lotofanga, i loutou whaia ea, le fionga sa papito, il tulai mai foi, i le sao lo tātou malo. Whaftai langolango, whaftai loutou sao, whaftai. Lo malo le a fioanga, a inga sa le wālasi, tistangata, ma le malo a inga a meise. Whale mau le whale atua. So atua itua ia o le komiti e tina Mangiangi. Thank you, Lupo Soanga from Mangiangi, for joining us in this morning's celebration. And Yeah. there we, So atua itua ia le Boys Brigade mai le fioanga vai moso. Ia o le Samali. Ia ali mai le fioanga o vai moso. Whātaitele, Lupo Soanga, mai Mangiangi, mo loto sao, ili nei tai au. And there we have, next is the Vaimoso Boys Parade. We hope to see some of your members joining our national police band in the future and expand in many areas in the future. O le nau anga mai se tase o company tele tono le tātou tunu. Whaingo ina o le coin safe. Ia mai le o lo whatino ina. Tele o whale o loa o lo ngā lulua e foi. Ia alo ma whanau o le tātou tunu. E atina e o lanto wainga. So mai ai le farmers. O le nei company e sava vali lava I tausanga uma. Ia e whatino lo lanto au nanga. Ia wā ia le whamna tuino le tutuatasi. The Nyanda Group currently runs and operates the Coin Save Samoa Limited, Ame Samoa Limited, trading as farmers. Samoa Nyanda Group Limited also is trading as DMC Restaurant.
Ia malo whawhtai i le TMC. Ia o leo anga mai luma o le maota. Ia o le fono ao a tina o le tātou o tunu. O le nei savali e le misi tausanga uma. E whaamuri ai lava ia te la tau savali o sisi ngā fua. Le wā atoa le ono se fulu ma le lua tausanga. Malo whawhitai le fono ao a tina. There you have the National Council of Women. Onos Fululua. Whawhitai. Ia malo whawhitai. Malo whawhitai le fono au le tau whaia ea. Ia le fionga le tamaitai pāle mia. Ia wale tau wabanina o na tiute. Tari tonu. Ia e umai le aso nei ua ono sifuru ma le lua tausanga. Ai le ono sifuru ma le tolu. Whawhitai le. Thank you to the National Council of Women for gracing Madam Prime Minister and our special guest this morning with your presence. Thank you for always bringing laughter and joy to our special guests and during our independence celebrations. Malo whawhitai le fono au. A tina o le tunu. E whae ingoa lava o tau o le pae ma le auli. Ia awale la e ina. Ma le mamanu ina o le tātou o tunu mano nā tinae. Ia o le taualunga o le tātou savali le nei tae au. Ia o lewa savalia e le asosi o le la ei malo fie. Le la ei e le tunu e te mita ai. O lewa angai mai. Ia le fionga. Ia i le prestene e meise o le asosi malo fie. A le tātou o tunu. Ua siria nei ma le tolu sifulu tausanga talo no whawai le nei asosi. Whatina le malo fia Samoa. O le asosi e tu whatasi e tu funga te tau la le tunu. Ai mai se lanto uma wala e ina le malu o tamaitai. Ma le songa i miti i mori. Am tai le fionga le presene. Ia matau. Ia mai se o le asosi malo fie a Samoa. Am tai. Cheers. Ia whawhitai te uli, kei la vea mole, whamarianga. Ia whawhitai tere mo lo tau saofoi. Ia wale tātou o tunu. Malona ono sipulu ma le lua tausanga. Ia o le savali lea, ia le tātou koluse mumu. I la tau na vai e le saunga le mu o le tātou o tunu. Mai lava i le tae au, i le whae le vave au. Se ia o mai le nei tae au. Ma lo whawhitai i alo ma whanau. Tu mai lo lātou au nanga e au noma si tongi. Ia awale tau tuaina o Samoa. The unwavering support
an invaluable contribution by the Samoa Red Cross Society since last night and this morning. Thank you again for your contribution every year. Thank you for joining us. And that's it, ladies and gentlemen. Ia, le paiai o le tātou malu, ia o le nau mautu atu, lau tu silasila, ia le savali whaaloalo, a le pai o le tunu, whaala putonga ese maonga, ia ua le nei aso o maulunga ma o mapupue, e whaelonga ina o le ono sifulua tu sanga, o le malo tu tasi o Samoa. Ia, fau mai e tutonu o le malae, o le whawhiawhianga, ia ua tāpeneina whaapitoa e le whionga ia upau, whionga le komsina, ia e whaapea fo i le malo, ia e whawhiawhia mō le tātua o walaulia e le nei vaenga o le tāiao a mai lea, ia ona whamae alo lea, ia o le tātua Paul Kalame, saunoanga i le whaiuinga o le sauninga le nei. Before us, ladies and gentlemen, distinguished guests, we will witness and see the performance from the police brass band under the leadership of the Commissioner, Whionga Opau. Yeah, so we are malo.
two. Where it began, I can begin to knowing, but then I know it's growing strong. Was it the spring, as spring became the summer? Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Oh, baby, sweet Caroline, good times never seem so good, so good, so good, so good. I've been inclined to believe that never would, but now
Whae o mai le whawhiawhianga. Malu o le malo. Ngai le li tai tai whaili. Ia e whapea koi. Whaili e leo leo. Whawhitai. Ia, ua whae umai le whawhiawhianga mātango fie. Whionga i le teitai whaeli, ia e whapea fōi whaeli a le malo o le malo. Ia tea u le whaalolo te tāpai. Ma le whaalolo lau whionga i le teitai o le malo. Whionga le tamaitai pālamia. Mō lau saunoa. Honourable Prime Minister, for your address. Thank you. Ia, sei toi a mai statou pati mo le whaili a leo leo. O le sunga i le taitai whaili, ma le mamalu o le whaili. Sa wala au lia i le fua Amerika Samoa i le masina taluai. Pawhtei tele i rau whionga i le loia sili, ma le whainga malo i le wala au lia. Ma le tele o tupe na maua ai i le mātou whaili. Ua whaalele ai, ia latou instruments. Ia, ma atou nua mawai manisi tanga fou le ua tatala mo tātou le aso. Whaamalo, whaaftai le whaafiafia. Ia, e sulai fo i le tātou whaamanatuina o le ono sifulua tausanga. Ai au te manatu, o lea ua sui le ula, tau i le tini. Ma ua motu le tai, le sauninga aloa ia, mo le whamanatuina o le ono sifulu lua tausanga o le tātou malo tuto tasi. O lea foi, ua maea ona ta oto i mātango fie. Pa ia sausaunga tā o Samoa, e afua mai le mata saua, se i pa ia le ala taua. Ile malelenga, alana afionga, ile au mamalu o le malo, i le tae au ua mawai. Ona o manatu ai lea, o le ale toe paupauina whaatupe muli o taulafonga, le malu tau wee ua to ia ai tia whau nei. O pa ia lava e tu mau, mai le a vea. Au le nei aso, e le mawai le anganga whaafutai. Awa e ui so tātou nau, ai tātou te le tau māsina ma le finangalo le atua. Peitai, o lea ua fola i le lau le lei, ma lolo uifolo na anga le lei. Awa le wha moe o si o tātou watunu. O le tātou whaafitai le atua, o tātou maua le lau mātango fie, i le nei aso paolo. Timu foi, ai mai se o lona toa file mu. E whaatau nu wai le whamanatuina o le ono sifulua tausanga o le malo tuto tasi o Samoa. O le ala lea, o so se whaatasinga tele al tātou malo. Tātou te whaasifo muamua i le tua, e topule mai lona anganga. E pei ona mamoli mai, e le taitai o le sauninga. I le tae au. O te whaafitai atu i lau whionga, i le au mamalu o le malo, mō lau malelenga. O le nei sauninga wha le malo, e sanga whaamanatu mai e pea, lo tātou tofi, o le malo tuto tasi. Ua fua ina mai, mo o tātou tūpulanga, ai maise fuwanga o lalovawa. Ato ai, ma le whātāua ina, o le sao vaenga uma o le tātou watunuu, e tau napo ia tātou ati nai, o le puipuinga, o au nanga uma mo le soifua manuia, o si o tātou watunuu, o le tātou tofi, tu whaasolo, lea. O le nei aso,
ua whaatumulia tia whaunei I le awhio mai o le atunu. O mta ngā ruenga ma whaalapotonga o nuu mawhio anga ma komiti ese. Ai mai se pule a onga ma whai a onga, ma le whanau a onga, sa whaatinoina le tātou solo whaaloalo. Whaaftaitele, le whaamaupopo, whaamalo le taupati mai, I le whaamoemoe o le atunu. O te whaaftai atu I a tātou malo, whaaloalungia, lau whionga I le ulu o toe lau, ma lau whionga I le lo I asili o le malo tutuila manua. Whaaftai le awhio mai, tātou te patipatia whaatasi, le whaamoemoe o Samoa I le nei tausanga. Ua fofonga le atunu I nai suinga ua iai a tātou whaamanatunga o le tūtou tasi. Lea ua amata I le tausanga nei. O le whaitau a le atunu e whesui ai whainga ai tu mau whawai. Mai le tawhia pe mamae le anganga maualunga o le tātou malo. E wha wau pea le nei sauninga I tausanga taitasi mo le whamanatuina o le tātou tūtotasi. O le lao tāua fo le nei, e mawhai ai o na whaatino ni Porokalame ai tū malo taitasi I o lātou lau whanua mo le sanga whaamamaluina o le nei yaso whaitauina I le tātou tala whasorpito. Ua whaamaalo I ofe I le malelenga, a le au mamalu o le malo, le tātou taringa malo mo le whono taitai o malo le taupulenga ia o kitopa. O le tatalo lea I le paia o le tātou atunuu, I o tātou mulumulu au foe, a wā le taulelea o le ingoa o Samoa I le nei whamoemoe. A ia whaatele ai le vi inga o le atua. Samoae o le tatalo, ia tūmau pēa lo tātou tofi o le malo tuto tasi. Ma ia tātou maua pēa le file mu, ma le alofa o le atua, e taitai ai le tātou fōlaunga. We have now come to the end of the official ceremony for the celebrations of Samoa's 62 years of independence. We welcome every opportunity to come together and to share on the essence of our sovereignty and the success of our democracy. Let me acknowledge all those who took part in the march past this morning. Thank you for supporting our program, and it was joyful to see all of you, especially the young students enjoying the occasion. I would like to extend my heartfelt gratitude to our guests of honor, the diplomatic corps, and all guests of government who have graced us with their presence in this celebration. Your participation has made this event truly memorable. We pray for the Lord's divine guidance on your journey into the future, in the spirit of genuine partnerships and solidarity. For those returning home after the celebrations, we wish you safe travels to your respective countries. This year's celebrations align with the recent changes in government policy for the commemoration of our independence. It provides an opportunity for our people to celebrate independence in communities and in districts throughout the country. May we continue to stand united as a nation, embracing our heritage, our Christian values, culture, and traditions, and to work together as we set sail into the future. God bless. Soifua Maiamanuia.
after yatu li saunoanga, lau fionga i teitai o le malo, lau fionga i teitai fono o le komiti o tāpenanga o le tuto tasi. O te tāpā ma le whaalolo le paia o le sauninga, se i o tātou tūtulai, a o taitai e tātou e le malu o le malo, e le tātou pese lo tānou, ia o na whai ule o tātou te talo e whāna pīthem. Ia ma tātou pese whātasi mai ai. Lo tanu whanawai ualele oe le vasai ua e mailunga o le tofi aonga Samoana alamai fai aine le faafeta I le pu le ia mawai o lonu I le vasai. Lau fionga patele. E tua sili ese. O tini mātou wha moe moe e nei tai au. E tua ai, e le o le leingi mea pa e le wha atasi mai. Whaftai mo loa nganga pa ia. Mo lau toto pa ia wa tia i mātou le nei tai au. Wā fuafuanga, o nei aso le atu. E wha atasi mai, ia te i mātou. E sa ili lau wa fio, ma lau finga ngalo. Wā mea ma te whaia mo tu oe, ma lau finga ngalo. I vi ia ai lau suafa. Loving God, thank you for this day, this morning, the splendor, happiness, and joy that you give to us each and every day. Loving God, unite us in your truth, because the Spirit of truth guides, counsels, directs our hearts. May we only not praise you with our lips, but we praise you for the action in our lives. Whatever we have plans for the day, Lord, may we continue to seek your kingdom. As your word says, Lord, seek thy kingdom of God, and all shall be given unto you. This is our prayer this morning. We pray for all the elderly. Nata matatua, tina ma matatua le nata atu. Ai meise, tatu whanau la iti. O la tau lumanai o tātou atunu pele o Samu. File mu foi o le tua e sili e poto umala. Ia pui ai o tau loto
Mau tau mawhau. I le poto ma le alofa le atua. Alofa mana alo o Iesu. Le tātou. Ma le whamanuanga o le atua silsili ese. Le tamā, le alo, ma le anganga pi. Ia tu tonu lea ia o tau. Ma tu mau iai. Faa vaulava. Amen. After ia tupatele. Ya, le pai ai o sauninga sa mo poto ya mai es family tele o le wa to le onus fulu to sanga lo malo to tasi ibib. Se family mo tanto malo fa lo lungi ibib. Ai mai so family mo le tu lo na le ya sa mo ibib. Dignitaries, esteemed guests, ladies and gentlemen, that brings us to the end of our formalities this morning. Thank you very much for joining us and for gracing us with your presence. Until we meet again this time next year, God bless you. Yeah, phiêu mấy, phiêu ngay là một mặt.